Reka twizere ko mumeze neza cyane nk'ibisanzwe twagarutse mu mwanya w'amakuru abagezweho kano kanya. Perezida Yoweri Kaguta Museveni yanyomoje televiziyo ya Al Jazeera iherutse gutangaza ko igihugu cya Uganda cyajyanye ingabo muri Congo zo kurwanya umutwe wa M23. So ayo makuru sikameze. Ngira ngo mu minsi yashize nibwo mwabonye umuhungu wa Museveni ni General Muhoozi Kainerugaba yari yanyujije ubutumwa ku rubuga rwa X ari kuvuga ko vuba bidatinze agiye kwinjira muri Congo ahitwa Bunia, ariko ko ingabo za Uganda zari zigiye kurwanirira ubwoko bwabo butuye muri kara gace ka Bunia bwari buri kwicwa n'umutwe witwaje intwaro urwanya leta ya Uganda ndetse bafatanyije na FARDC. So rero nk'uko mubizi izo ngabo koko za Uganda zagiyeyo zigiye kurengera aba baturage bari kwicwa. Niho rero Perezida Museveni yanyomoje iyi televiziyo ya Al Jazeera yahise ivuga ati Uganda ingabo zayo zagiye muri Congo kurwanya M23. So mu ijambo Perezida Museveni yageneye abaturage ba Uganda yavuze ko ingabo za Uganda zitagiye kurwanya M23 nk'uko bivugwa, kuko ingabo zihari kugira ngo zirwanye ibyihebe bya ADF. Kandi yavuze ko mu myaka 4 ishize Perezida Tshisekedi na leta ye bemeye ubusabe bwa Uganda bwo kohereza abasirikare bo kurwanya uriya mutwe wa ADF yicaga abantu barimo abaturage ba Uganda n'abaturage ba Congo, ariko ntihagire ubikurikirana. So iki kibazo ngo cyari kimaze imyaka 20 kuva muri 2002. Perezida Museveni avuga ko ashimira Perezida Antoine Felix Tshisekedi wemeye ko ingabo za Uganda zijya muri kariya gace, kuko ngo zabashije gusubiza abaturage mu ngo zabo kandi n'abaturage ba Uganda ntibakomeze kwicwa no guhohoterwa. Yavuze ko Uganda ijyana ingabo zari zifite na gahunda yo kurinda ibikorwa by'iyubakwa ry'umuhanda Kasindi Beni Butembo, ndetse nyuma ziza kuba mu ngabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. W'Afurika yunze ubumwe y'Iburasirazuba zabashije gutuma umutwe wa M23 udakomeza imirwano ndetse unasubira inyuma. Gusa ngo Congo yaje gusaba ko ingabo za Afurika y'Iburasirazuba ziyivira ku butaka, bityo ingabo za Uganda zisigarana inshingano ebyiri yo kurwanya ADF n'iyo kurinda umuhanda Kasinda Beni Butembo. Muri iki gihe imirwano yarushijeho gukara. Congo Kinshasa ngo yahaye Uganda uburenganzira bwo kongera umubare w'abasirikare bajyanwa muri teritwari ya Lubero hafi y'umujyi wa Butembo na Bunia. Museveni avuga ko amateka y'ibibazo bya Congo azwi, kandi abakuru b'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba n'abo muri SADC babihaye umurongo. Amakuru avuga ko umutwe wa M23 ukomeje gufata ibice muri teritwari ya Lubero ndetse ukaba uri hafi y'umujyi wa Butembo bifuza nawo gufata. So ngayo nguko rero twari tugarutse ku kuntu Museveni yanyomoje televiziyo cyangwa ikinyamakuru cya Al Jazeera cyatangaje ko ingabo za Uganda zagiye kurwanya M23, ariko naho bihuriye. So naho mu yandi makuru ari buze gukurikiraho. Ciao.